Tate wa leboha. I'm blessed. Tate a re o hlonolofetse. Ha le sa hlonolofala. Yazi ukuthi le fila lezi uma singayidosa phansi lapho ezayidoswa khona ngabaprofeti. Tate a re la tsaba difela tsena a re le hula mo ne le hula teng ke baprofeti. Yilapho uzwa khona ubumnandi beSt. John. O tla utlwa monate ba St. John's. iSt. John's yindaba yethu. St. John's ke taba ya difihla. St. John zintshumayelo. Diphile teng dipina tsa teng ke thero. Noma ungafika ekhaya ulibheke urelate ngesizulu uzawubona ukuthi iyakhuluma le nkulumo. Ha o fihla lapeng o le balo tla bona ka neto la bua. Bonke laba abommele uJehova mabeze kulo. Ba re ba emetseng Jehova ba tle ho yena. Nkosi, ngiyabonga uThixo osemazulwini ongaphezulu. O mo leboha modimo ka hodimo mahodimo. Bona womphakathi othunywa ngawo ukuthi azosiphathela lo msebenzi. O leboha ntate mphakathi a rumeng ke matla tshwara mosebetsi o. Kokuqala ake ngihloniphe isitulo sikamama Sa pele ya hlomphe setulo sa mme. njengoba umama namanje nangu usibhekile. Hey ka jeko le wona je mme ntsa re shebile. Umama usibhekile. O re shebile. Ake sithi mama phila simcele ukuthi uNkulunkulu asiphilisele yena ngaphambi kokuba ngaba nama. A re ntate mme re mo kopela ditshimo modimo a mo phedise pele a bele mang. Ngoba sonke lesizwe silapha singaphansi kwamaphiko kamama. Setjhaba se kaofela re tlasa mapheo a mme. Lapha ke eMpumalanga province Ke mona Mpumalanga province. kulesifunda saseGarisibande Lona lefatshe le la Garsibane namukelekile nonke le amohile kaofela. umangele nephala zingena ngamandla zingena. Tate o tshuile ha bona diphala di kena ka matla di kena ka matla. Yiko mangithi atamelanga uJehova Ingapho asho athi sondelani kuJehova. emmine lendi alini. Nimculele udumiso. Malibonga igama likaJesu. Otho Sihlangene lapha kakhulu kanti nenkosi ngokuzodumisa uNkulunkulu namandla akhe. Ekupane mona bana beso go tsororisa modimo le matla hae. Baba Sibanyoni nomama Sibanyoni. Ntate Sibanyoni le mme Sibanyoni. Mina ngangazi ukuthi kanti bahlupheka kangaka bahluphekela ukuthi kube nje. Ntate na sa tsebe ba hlophehile hore ho betse. Ngiyabona ukuthi njani. La bona ho bojwa. Konke lokhu kuvela enhluphekweni. Tsohle tse mona di tswa tlhophehong. Mama Sibanyoni Junior ngizosho njalo. Baba Sibanyoni Junior ntate o tla jwa. Ukuhlukanisa ngisho. Ntate wa hlukantsha. Umama Sibanyoni Junior lo. Ke mma Sibanyoni Junior. Umama Sibanyoni umama la ekhaya uye umama Sibanyoni senior bishop nobaba Sibanyoni. Mme Sibanyoni senior le ntate Bishop senior Sibanyoni ke bone ba mona. Amen. Amen. Wenza kahle ukuthi uyithobe nje uyithobile futhi wenza kahle ukuthi ukhombe emuva. Wetsa hantle o di kokobetse ka tsela e kokobeditseng o be o supe le morao. Uyazi mangakhomba phambili ungawa. Hey ha o supa pele he nkawa. Mangakhomba phambili uzama ngo reverse ungaphinda uvuke. O tla ha o supa pele o tla ba ka diverse sa Lento tsela. ngoprofita ngeyokhomba emuva. Ntho ya ba profeta o supa morao. Noma ngabe wazizwa uzizwe baba noma ubale khumbula ukuthi impande zakho zawadonsa kuphamanzi. La o lo ntate o le ikutla o le ikutla. Hey ngingakhohlwa ukuthi amanzi adonse kuphi lawo masekethe ngibhela kuwo. Hore metsi ana le sekethe ovela kuwo. seketela o etsaka o hopola o le tsaka. Ungamdeleli umuntu owageza ungelutho. O sa tella motho o se o tlhapse o se. Ngoba igcinele umuntu masesibagezile bese gibela istebhisi agibela istebhisi yaza qamba manga athi uzalwe ejini. Ha o se mo tlhatlitse motho ana bua makaro he yena o tumkile akho tumiste. ukuthi impande zakhe zodonse kuphamanzi. A ha le bale hore metsi a hae ho tsaka. Akuvukele akhombe athi loya akazilutho. Ha o supe ketelong are o ha Kanti itsebe bafika engazi noma uya phambili noma uya emuva. mpa ha tsebe hore o ya morao hore wa pele. Balonke igama likaJesu. So Ngiyanimukela eMpumalanga ngininika namazwi ntatwa mo hela tsatseng basakhele Mpumalanga. ibandla likaKristu eliqinile. Hey aratumele o Jesu Kriste le batla tshaba sa se tile. Ungamfulatheli umuntu ogezile. Hey o sa furalla motho o hlatsitseng. Ungamkhulumi kabi umfowethu. O sa bua hampe mo hlangano wa yena. Ungamzondi umakhelwane wakhe. Hey o sa mo thoya. Ngithanda njengoba uzithanda wena. O mo rata ka o ithata. Ake ngene kancane kuba basibanyane noma. O batla o kana nyane o ntate Sibanyoni le mme. Malibonga igama likaJesu. Botso Ngababona ebuncaneni babo. ba bone bonyaneng ba hae. Ebuncaneni bami ngababona Bonyaneng ba eJesu. ntate ba bona James.
kakhulu nomama Sibanyoni ngambone ebuncaneni bakhe. Haholo mama Sibanyoni amona punyane ba Esebenza esitolo sakababa Masango lapha kwaMoya. asebetsa kantorong ya ntate shopong ya ntate ya Esebenza mo nomakoti wakithi beza amabhunya lapha. abereka le makoti wa bontate ba etsa magwinya Nobaba ngambonga nobaba. le ntate o mo Wayithi mayefikile eqhamuke eHeckleburg wayefika lale lapha kamkhulu wabo. e se re ha tswa le Hilbeke a robale ho ntate moholo wa ntate Bengibazi kakhulu sis Ana nobhuti Albert lona ebabumathi. sis ana le ntate abeke Bahlala ntate 15 years mathebula lapha ekhaya. ba dula 15 years ha bontate 15 15 years Ngangithi mina ngabakithi ngazi ukuthi ba. ntate re ha ke bana ba yesu Ngoba phela usisi Ana wawesithandwa sikaBabusibanyoni. ntate sister ana ne le serati wa santate Sibanyoni Akunjalo. a ho jwalo me Mayesethe nje usisi Ana ubafela uqedile. hey ha ntate Sibanyoni sis ana o feditse Botso. amen Ubaba uJosepha ntate Josepha umyeni kaMama Sibanyoni Junior. una wa mme Sibanyoni Junior Mangishada mina wayengumkhaphi wami emshadweni. andatanyala na le mokhapi wa hae Ubaba uSibanyoni wayetolika emshadweni wakhe. ntate Sibanyoni na toloka muslinyalo Ubaba Sibanyoni sasuke eJemiston waTumane khuphukani kunobaba lapha uzafika nisebenzele. Wasitayela ubaba Sibanyoni. ntate Sibanyoni ha ba le Jimistena ho teng ka Wayehlala tshebeletsa abaziyo eClermont babusela wayehlahlubela ekhoneni lapha. ho Clement ntate Sibanyoni a hlahlokala khone Manje ikhona into engihlekisayo nani izangihlekisa. iteng ntshisa le nna tla ntshisa Manje uthi manje uthi boy nabembiza ngegama. la mitsa ka lebitsa re buti boy Ntate Sibanyoni ubufitisitse na. ba mo Sibanyoni o hlule ko yena Unomdlulisile a na. re mo fitisitse na Kanti uSibanyoni uyalazi lethemu likaMehana lokuthi umdlulisile kusho ukuthini. ntate Sibanyoni a itse gore puo ena na wa ba bua yini Uyawangifaka yini lapha kunesipeyiti esasisizima kahle lapha eClermont. a mo kenya spiti se boima Clement Angazi ukuthi ubaba Sibanyoni wayewathatha amandla ngayo. ntate Sibanyoni ha tsebe re ukile ka matla makala Ngempela kanti wathi hayi mama ngicedile ngaye. a re mme ha ke feditse ka yena Yawazi ubaba Sibanyoni. la mo tsebe ntate Sibanyoni Bangena lapha wasifaka sokuqala. ha kena sa pele Hawu ngamangala mina isipeyiti nokuthi siphume ngapha siphuma ngapha. spiti gore se tswa mo se tswa hodimo Baba manje ngiyafa manje. ntate ke a shwa Indaba seyingapha kanti indaba kufanele ngapha. taba e ka mona e qalibile mona Uthi ubaba Sibanyoni ya yabona-ke yiso-ke kusakahle impela-ke a re manje. ntate Sibanyoni hayi wa bona eo ke yona he o tla hantle Uthi baba hayi sekulungile manje angisaphindi manje sengizwile. a re tata ho lokile ke Wathi hayi utlwile fanele ngiphinde. a re ha tlale ke o bueletse Insizwa ihlatshwa ngomkhonto. a re ala re monna a hlatswe ka lehumo le lengwe Ngiyamkhumbula. wa mo hopola bana beso Ngiyamkhumbula nomama Sibanyoni. wa mo hopola le mma Sibanyoni Ngiyamkhumbula mama Sibanyoni. Ukuyithoba kungaka. boikokobetso bo bokana Labantu abayithobile bangumangaza banolaka. batho ba ikokobeditse hei bana ba bogale Kepha mase uyabuka. empa ha o sheba Akekho umuntu engahlala iminyaka engaka etronini. ha ona motho a tla dula troneng sebaka se sekana Kepha wahlala baba. empa mme o dutse Ahlalele ukuthi kube nje. o dutse hore ho be tjena ka sheba Malibonge igama likaJesu. Ngithanda ukusho ukuthi o rata hore sisi manje mina umyeni wakhe komngane wami. datare Ngiyadluleka bangithi angifuni ukuthi sikone mina. yena ha batle hore sekolo Ngifuna ukuthi ngithi mama Sibanyoni o Junior. batla hore mama Sibanyoni Junior Ngoba umama manje ungamele isizwe. ke mme o kametse setjhaba Umama obheke phansi. ke mme a shebileng fatshe Uma ungaqhuba ngale ndlela oqhuba ngayo mama Sibanyoni. ha o ka tsamaya ka tsela o ntse o tsamaya ka yone mama Sibanyoni Uma wehla kuyithobile. ha o yehla o ntse o ikokobeditse uNkulunkulu uyaphakama. modimo o tla o phahamisa Kepha waphakama. ha wena o iphahamisa uNkulunkulu wena. modimo ene ke ena o Ubone sohamba wedwa. tla bona o tsamaya le moo Lokuthi mina nginalento kanti unalento lena o tla engasebenzi. o tla rona le ntho ena ka ntho eo ha e sebetse Malibonge igama likaJesu. otlo Ngiyakuthanda ukuthoba kwakho ngoba ufuze umamazala wakho isimanga lesi. o rata boikokobetso ba hao fuditse matswalo ntho ena ya makatsa Hlala ulokubheke phansi noma imvula sezikunetha. Hlala. sheba fatshe o ikokobetsa le dipula dina dula o shebile fatshe Yabona uma bese sengisebenza nobhuti lapha ngajabula into engakaze
ngijabule futhi wayethi kimi wena mkhulu ngabe suma lapha esontweni ukhuluma indaba zami ngathi ngeke ngini Nayitumela awusebenza lentate utate mkhulu sawubethatha sasa ilifuna nemfunda ngayibutho batsama basebetsa yena lentate Joseph mabonga igama likaJesu futhi baba Masango wayemthanda uJoseph Tate Masango namurata tate Joseph kubulalanga sangena ngetruck yaka flexer driver uJoseph ahopola ba kena ka truck flexer yena tate Joseph naye sayifaki lapha esontweni ari sayikenya mona kerekeni ayikendala le upstairs tate baba sa khupukile upstairs ube wayifaka ufocus kwayo wayikenya tate Sibanyoni ayishita amagera azashayeke nalento abathi stop engine wayibitsa thena ibitswa stop engine ithi bo ibo kanti bamasango nje ati ba Masango baba umkelezi bisana uJoseph ezelapha ari bitsa Joseph akemona wathi kimi abiye wena tate Joseph awuye we ngathi bangizwe izwi likababa ngavula umnyango ngadabula nje awuqala intshona tate abula nyako asiya usana ibonela nalento yakhe bamsini tate Joseph otla iponela ntho ya urasa mani ngiyabakhumbula mani zonke ha bua tjena wa ba hopula ngiyabakhumbula labantu benkosi wa ba hopola batho ba morena abantu abasebenza ngathana le matla hore ube tjena bambani inhlazatshe nesizwe sonke sasenhlazatshe ngiyakujabulela ukuthi umama angikaze ngamuzwa akhala noma uyakhala angabiki asazi kepha ngibona ngathi nisebenza kahle tshwarang setjhaba sa mona ntate wa thaba le mothagisitse mme donke indawo ngendawo amagumba banomhlaba kaofela mona kaofela lefatsheng lena inkosi inibusise modimo wa lehlonelo fatshe kukhona into la inhlazatshe e teng ntho ena mona lentlasa akekho ngaboni ha ona sa bone lapha kunento la e teng ntho thatha ke nawe into yakho uhambe ekhaya lo yena nka ntho ya hao tsameka yona ya hae ukuza kwakho lapha uvule inhliziyo yakho ha o fihla nko o bule impilo ya hao nami akusiko ukuthi ngimkhulu mangiphethe iprovince lena ha lo moholo a tshwere omkhulu province ngumuntu okholwa inkosi uJesu o moholo ke o dumelang ho Jesu omkhulu Kristu ngumuntu ongahambi izindlela zababi Omuholo. ongahlali esihlalweni sabaningekayo ka sa tsamaye ka ditsela tsa batho ba babe a tsamaye tulong ya modimo nkosi ya Jesu manje ke ngiyabonga ngalamazwi ka mantswe a ntate wa leboha ngibonga kakhulu njengoba umphakathi asho ngomsebenzi kamama obekusukwambele lalo mntazana o lebohe ntate mphakathi a bua ka mosebetsi wa mme o tshwereng setlazana kulabo ke bebangekho-ke le bao ne ba siyo hayi sewayengixoxela abakwazi ukuxoxa mina ngikwazi ukuxoxa ba tla le tlotlela ba tseba ho tlotla ntate a tsebe ho qoqa kodwa-ke sibone ngathi mama zolo sisebenze kahle asazi mama Sibanyoni ntate a ka sebetsa hantle kodwa bengiqala ukubona umama athumele umuntu oqala athi hamba uyothi bamkhulu ngiyabonga wa qala o bona mme ha roma motho a re ya o ntate mkhulu re ka leboha ngisabhekele wathumele futhi wesibili ha tsa shebile a romela wa bobedi tshela ukuthi ngiyabonga a re ke a leboha ngiyabona ukuthi sibusisekile Mpumalanga la bona ka nnete re hlonofetse mayebonga motjhabeng umama kubonga uNkulunkulu kimi ha o leboha mme o botsa o tlo leboha modimo uNkulunkulu ambusise inyawo zenu mayisuka lapha modimo a hlonofatsa maoto a lona le tswa moo zihambe zinalezibusiso zabaprofeti di tsamaya le dihlonolofatso tsa le baporofeta ndawo yasenhlazatshe iyaziwa ezulwini ntatule ya sehlazatshe ya tseba le ndawo lehodimo yasenhlazatshe inekhodi ezulwini ntawe ya sanhlazatshe e na le khoutu le lehodimo ndawo zabaprofita zaprofita tulo tsena tsa baporofeta di a profeta gale zehla zabakhona e di a theoha di a ba teng ubaba wayethi mayihamba idabula amazwi baba ha tsamaya mafatshe le mafatshe hleze nalapha wadlula le mona feta wathi ngiyamangala mangihamba ngidabula amazwi a re ga ka makala ke tsamaya ke fulana bese ngibona isiphambano esimhlophe sehla ezulwini ke bona le sefapano se se tshweu le thabo lehodimo siwele phezu kwentaba ya fetsa wela bodima thaba asitshe siwele phaa e se sengwe sa wela ukuthi fatshe bese ngithi izulu sekwehla ithempeli e ha bona lehodimo o hatla tempele engathi sizayo kuyowela ithempeli e dinako tse tlang go tla ba le tempele athi sekwehla ithempeli la a re o tla wa tempele moo umbule ekhuluma ngalesa sibona sehla emlambeni ha wa hopola a bua ka sene wehla nnambele nalapha siwile isiphambano a le mona sefapano se wele kuyawuhamba kuhambe kuhambe kube lethempeli e o tla tsamaya o be le tempele lamathempeli ngawesilayela ditempele tsena ke tsa taelo lamathempeli ngawuprofita ditempele ke tsa moporofeta babonge igama likaJesu so asilandeli thina uprofita wamanga gona a re latele moporofeta wa leshano asilandeli fake e ha re latele wa fake silandela umprofita owagcotshwa
owagcotshwa ngabaprofita ababephambili Re latela moprofeta o tlotlitseng baprofeta ba pele. owagcwaliswa Yena wa tlatswa. silandela umprofita thina Re latela moprofeta o tshabehang. owagcwaliswa Ba ebuprofitini tlatseletswa moprofeteng. bafakazelana abaprofita Ba tumelana ubaba baprofeta. Nkitsing obaba umloyi ubaba Tate uramepoli Nkitsing, Tate Mpolo, nomama Tate wakhe Moloi. umme Christina Le mme wa hae mme Christine. thula babesebantu So, uthi umkhulu wami wamangala yena moholo wa ntate wa maka. ngalelanga leli ubaba Masango ko Christina acela ukuthi awukontate nthuseni Wathi ba ufoko Christina athi awumntana ncedeni ngalomntana umntana wami. nazi ubaba wayethobela indlela esabisayo La tseba hore ntate ba ba na ikokobeditse ka tsela e makatsang. noma nyathela umhlabathi wobona lo muntu nalo umhlabathi uyawusala La hata lefatsheng o bona hore motho wa tshaba mo a hatang teng. abamaziyo bayazi enkulumo Ba mo tsebang ba tsebang tsela. Na sa tsamaya tsamaya fela. wayehlonipho ingane ahlonipho omdala Na hlompha ngwana, hlompha moholo. babona igama lika So, uma kwakhe kwenziwa i-prophetic confirmation kubaba phezu ha o kwabakhosi etsa poprofeta ho tlatseletsa ho paka ditaba tsa baba. phela umkhulu wangomunye abaqala le nkonzo nobaba Masango Moholo wa ntate ke bone ba bang ba qadileng tshebetso ena uthi ntate. babe lapha e-Everton Ne ba le mona Everton. uko Christina kungumgidi ambize ubaba Masango Me Christina le mokete a bitsa baba. ambeke lapha esiphambanweni A mmeya sefapanong. mayembeka lapha esiphambanweni Ha mmeya sefapanong. athi bontate ntumeleni Ke bo baba mvumeleni. ntumeleni umhlono ofana Mvumeleni sibusise. kuze kuvele into ayiyo Ho hlaye ntho e leng a leng yankulu yona. uJesu wathini uJesu La hopola Jesu a reng. wathi asikakaze sizoba yibo Ha re tsebe re tlo ba eng. makusho uJesu Ha o bua Jesu. E le modimo wa re ha re tsebe re tlo ba eng. Rona re kae ba eng. sithini thina Eng uma o. uJesu athi angakaze ngizoba yibo Ha Jesu a re ha ke tsebe ke tla ba eng. kodwa kusho ubani uNkulunkulu Ho bua modimo. uNkulunkulu lo sonjani Ke modimo a bua. balobe igama kaThixo So, kwaba njalo nokuba le ho baba ho ba jwang. bambeka esiphambanweni Ba mmeya sefapanong. Christina wayenamandla kakhulu Me Christina na le matla maholo. umprofeti kulaba bathathu ophiwe isizwe Moprofeta ha ra ba bararo a fileng laba abanye mmeo. babephiwe nje uprofita namabandla abo nje Ba bang ne ba file boprofeta le ditjhaba tsa bona. lesizwe lesi esingaka sasiphiwe kuKristu Ai, ha se tjhaba se tshwanang se a fileng la sa me Christina. waqala yena wasibeka isandla Me Christina wa qala ba letsoho. uyagcwaliswa ngithi umprofita Wa tlatsa moprofeta. ugcwaliswa ini ubuprofita Moprofeta o tlatseletswa moprofeta. uma esibeka isandla Ha beya letsoho. uthi kimaketsi O ting mange. uba engitshela umkhulu Ha moholo a ema. ngibangele ngibone Athi masimbeka Ke bona re meya. kepha kwathiwa simthandazele ngesiphambano Ba re re mo rapella ka sefapano. ngoba umike esiphambanweni Hobane o eme sefapanong. babone igama O kaThixo tso. niyayizwa le ndaba La utlwa taba e. yesiphambano Ya ta sefapano. esiphambanweni Sefapanong. uma esibeka isandla Ha beya letsoho. angithi ukuthi uma umthandazela umthandazela kanje Ha o rapella motho mo rapella tje. yena asibeke kanje isandla Me a le beya tje. wenzela ukuthi lo landelayo ozokuba asibeka kukhandeke ini Hore ya latela ha beya letsoho. E etse fa sefapano ya sefapano. abe siyabona ubaba uramepoli no lapha kukhandwa isiphambano Tata re bona bona hore mona ho etswa sefapano. seyisiphambano manje E se le sefapano. naye ubaba umloyi asibeke isiphambano Le ene tate moloi a etse sefapano. nobaba unkitsing asibeke isiphambano Le ene tate Nkitsing a etse sefapano. abe selikokristina baprofita ba modimo profitang hore motho ona ke eng motho ona Wathi ko Christina ba profeta ba nkosi profetani ukuthi umuntu ona yini na. lo mntu lona uyini Motho yona ke yini na. ba re o tshwana le lu Bathi ufana nathi. maye ba re o tshwana le lu Maye ufana nathi. yena uthi mina ngilutho angazi lutho nalenda ngiyazi Baba ha ke tsebe lutho, ha ke tsebe lutho tulenyana ba profeta. Potso So, mina angazi lutho Ari yena ha tsebe lutho, ha mina tsebe. ngiseyindaweni zabakhona Ke fela ditulong di mauteng a ba profeta. uyazehlisa Wa yehlisa. uyazehlisa Wa yehlisa. inkonzo yokuzehlisa le Tshebetso ena ke tshebetso ya ikehlisa. manje ke asazi silandela abaprofeta nobaba marago nomama bangena Ke inkathulweni latetse Masango tate marago le marago ba kene yebo ditlamo tsa le tate bona Masango. bayihambisa ngofalo nangokwesaba Ke yone ba tsamaisang ka tulo ya ho tshaba. yiko le nqola bayihambisa ngofalo nangokwesaba Ke yona koloi ena ba lento lena tsamaisang ka ayihambisa tshaba. ngofalo nangokwesaba E tsamaisa ka letswalo. kona umama lapho okhulumile wathi ngakhulela lapha Mme a le katsanelwa mona. ukuthi
kunani kwenzakala a sa tsebe ho etsahalang empa ho jwalo nalapha rama kunama-roadside nama-cultisnayo le rama ho na le di-cul-de-sac le roadside le ntate Masango ha etse fela kunendawo ezinganyathelo lapha ho na le ditulo tse sa hatweng rama kunamasayini lapha erama ho na le disayine rama kepha manje uma ngabe uthi wena uhlakaniphile e le wena ha o re o hlale o ikenya o ikenya nangona ungena funa kucele unkulunkulu ha o kena o kopa uthi modimo nkosi ngembulele le ndawo esengene hore modimo o ntumelle tulo ke kene ho yona nenza kusikhuluma tse ke tla di etsang le dibuo ungisize nkosi thuse modimo wa manje bongegama so nkosi yami mase sebaqedile-ke heyi uhlolo hey ke mohlolo bana beso ha ba se ba feditse abathathu bathi baprofeta ba bararo ba ufana nathi ufana nathi uthwala lelu ufana nathi ukona umuntu ongavuma athi wena ufana naye uteng motata dumela lo tshwana le yena angeke ndivume ikeke la dumela angeke uvuma ngeke ke ke o dumela lo angafana nami mina ora wo nga tshwana le na kodwa bona bari uthwala lelu bona bathi ufana nathi mawaqeda kusho njalo ha ba qetile o usho jwalo nasesanpori babumloyi ntate wa sempholo ntate moloi athi uthwala lelu wathi yewe ufana nathi impa hathwali lelu kepha uhlukene nathi yaqala inkathazo bothata yabaqala bayiqala inkathazo leyo bothata bona ha boqala balalele ukuthi uthini manje umprofita ba utlweletse hore moprofeta balalele ukuthi lo umprofita ufana nathi ba re ba dumetse o tshwana le rona athi uthwala lelona impa yena uhlukile kunani hey o tshwana le o fana nathi kapa yena ohlukene kufana nathi athi mbhekele ukuthi wenzani a re mshebeng o etsa eng ubaba lapho ubheke phansi tate o shebile fatshe mo ubambe lapha esifubeni o itshwere mona sefubeng uNkulunkulu wayethanda ukuthi mayebheke phansi athi haleluya na rata hore a shebile fatshe a re haleluya haleluya niyazi ukuthi haleluya kusho ukuthini angisho la tseba hore haleluya hore o tsho jweng angithi siyazi kusho ukuthini ka tseba hore o tsho theng siyazi ukuthi haleluya kusho ukuthini ka tseba hore haleluya e reng it's a Hebrew word ne ke lentswe la baheberu elisho ukuthi praise God ba re tumisa morena God rorisa morena haleluya 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 uqale icula ukuthi adamela kuJehova sondelani kuJehova haleluya limculeleni isidumiso balibonga igama likaJesu otso so wabona lo muntu ukuthi yena ubaba nani ngenza konke nikhulume konke abheke phansi wabona abantu babuwa ntatena shibile fatshe baba tsari haleluya haleluya ay bese ayisho indaba lo uhluke kanje lo mprofita hanta temulo ya saibua hore o phapanyo ya hae ke yena mo profeta o nembona ukuthi ubamba la bona o itshwere sefu nemkhumbulo baba lawo sebancane ba mo tseba ngesikhathi wayibamba ka nako le nako o itshwara sefuba uthi manje ngiyamangala nengane lezi ayizele zasejibisini nazo seyibambala a re wa makala bana ba batsetseng jemiston le bona se ba itshwara sefuba uthi angazi babona yini ukuthi unani lo muntu lento ayibambela yini a re ha ba tsebe hore ha ba motho ona ha ba tsebe hore o itshwere ka emlandweni wonke ubuprofita uye kuphela uprofita oyezelwe enengilosi ngaphakathi ha re ba profeta kaofela ke yena le mong a tsetseng ka lenyeloi ha ra sefuba sa kuba mnoyo lingelo lena aliqala uma iqala ithi lenyeloi lena le qela le tlola abe sibamba kakhulu hey a itshwara haholo awu maye phaka strom hey maye pakastro maye sibakade hey yona simaga awu usiyena omncane asi wena omunya ngoba la impumalanga la baba avela khona ke mona mpumalanga ke mona baba a tsetsweng teng balibonga igama likaJesu oh nawe impumalanga usiyena omncane wena bothabela o somunya ngoba ilapho lenkanyezi yasuka khona ke mona na nene na iqhamuleng teng umhlaba wonke ya hlola fatsa le maitsi a tsatse kaofela inhlazana ya fihla metsi a manje ntlasa mama Sibanyoni Junior sizophila mama hlala ajeko mama Sibanyoni Junior dula o tlo phela madula yaba ungahlali o sa dula hlala uthandaza o sa dula o sa rapela ungahlali uhlala like sitting down o sa dula dutse hlala uthandaza amadolo akho azafana nawe mbuzi dula o rapele maungela ha o tshwanela lo ku msebenzi lona bakushena wabazali mosebetsi ona batswadi ba o shileng ka ona unzima ene awuwedwa bangapha nangapha bubuima empa ha o mongwe ba teng ka moleka le bona le teng ingilosi zawuba wasangu sikumele le mangolo le tete masango a o emetse thula ke mabesele so ngiyathanda ukuthi
ukuprofita nibazi abantwana ukuthi kubuya kuphi. tate o rata hore boporofeta ona le tsebe hore bo tswa kae bana beso Kodwa ke manje sengizawubuya endawo yesikhathi. tate jwale o tla go gutla ka tabaka la nako Makufunda iBhayibheli verse 15 ha o balwa baebele verse 15 uthi izwi ho te mehoho lokwethaba ba re mehoho ya tupulu lisezindlini le dintlu zabaluleke. ba lokileng Awuyizwe lena? e o utlwa taba ena Silungile yini? e ge lokile na Silungile na? ge lokile na Uma kuthi izwi lokwethaba ha o te mehoho ya tupulu lisezindlini zabaluleke. le dintlong tsa ba Yini lokileng kokuqala nje izwi? ke eng lentswe ya o Ake qala si-analyze izwi. hei ha le phapanya le sheba John lentswe 1 ichaza ngathi ukuthi izwi yini angisho. ya bona le buka ya bona lentswe ke eng Izwi lentswe lalikhona nini? ne le le teng Lalikhona izwi ngaphambili. lentswe ne le teng ka Akukho pele okwenzeka ngaphandle kwezwi. ha ona ntho e tsagalang pele ha lentswe le seyo Now, mase so-analyze kahle theologically, ha o shebisisa ka theology ke lentswe ke jesu akukho okwenzeka ngaphandle kwakhe. ha ona ntho e tsagalang hantle go jesu Manje ke izwi lokuthaba lisezindlini zabaluleke. lentswe la topolo di That teng means lentswe tsa ukuthi balokileng manje angeke kube khona ukujabula ukwethaba. Hey, ho itumela Jesu ditumelo angekho. ho ka se be teng jesu a seyo Nokulunga Le ho lunga. ungalunganga angazi ba sa lokileng tata a tseba e be jwang perfect in my own language. tate le ene ha perfect ka tala ya hae Izwi lokwethaba. lentswe la topolo Leli izwi esiqeda ukulichaza manje ukuthi Lentswe. yini izwi. John 1 verse 1. John 1 verse 1. Utshela ukuthi izwi yini. ha jesu kriste a bua lentswe ke eng Then masibheka ukuthi ke uDavida lapha wayeseprofita. ha le bona dafita profeta ka jesu Ukuthi izwi lokwethaba. ba re he le meoho ya lisezindlini topollo zabaluleke. he le dintlo tsa Wayeke balokileng uJesu ahlale ezindlini zabantu ho abangalunganga. tlamehile why jesu a dula dintlong tsa batho ba sa lokang Izwi lokwethaba. Ke ka moo re lentswe. lisezindlini lentswe lena zabaluleke. le teng dintlong tsa balokileng Abuye ngathi yilo leli ke saka. lona yena uDavida go lokwesikhomba nje kuJesu. hey dafita la soba go jesu Yilo leli a saka. re kone ona monyako Abalungileyo ba lokileng bayongena ba tla ngapha. kena ka ona Ngubani ongangena ke mang a tla kuleli kenang sango engalunganga? kgorong ena a sa lokang Ukuthi yilo leli a saka. re kone yilo monyako leli ona saka. ke ona monyako ona ba lokileng Bayongena ngalo. ba tla kena ka ona ho tswa dafita Ukhomba indodana yakhe. Angithi niyazi basibathi Jesu ndodana kaDavida. ba re le jesu mora wa dafita Basho ukuthi yilo leli saka. a re ke ona monyako ona Abalungileyo bazawungena. ba lokileng ba kena kao uJesu uyagcwalisa uthi mina jesu wa tlatsa re ke nna kgoro ongangeni ngami. o sa kene ka nna Isigebengu. e ke senokwane Mina ngiyisaka. ke nna kgoro uJesu lisaka. jesu ke kgoro Senayibona indaba ukuthi ilokulandelela uJesu. la bona taba ena e latela jesu Mangizabuya ngizongena kulena idwala itshe lalahlwa ngabakhe. ha tata ya tla tlase a re lejwe le lahlilweng Babakha izinto zabo. ha ba aha ntho tsa bona Selaphunduka i-cornerstone. yana la fetoha lejwe ka ntlha la motheo Angithi niyabona kuleli baptism. he la bona ntho ena e boima Iqale lento ingathi yakudribula ntho ena ka tla o dribula e bapala ka wena nabantu bedlale le nawe. batho ba bapale ka wena Kanti ulidwala a ekugcineni. ke wena kwena lejwe lena Izowakhela phezu kwakho. lejwe la motheo ba tla aha hodimo ha Abasibanyoni mama sibanyong eseniors yale senya ndawo. wa tulo yena Hlupheho yabasakazayo basathi e hlupheho ya ba isa kwana le kwana ka jesu bafana nedwala. ba tshwana le lejwe Idwala abathathu ngesixhosa lembombo. he lejwe la motheo Balona igama o kahle. tso Manje nakulo futhi itshe mase sesibheka kahle. lejwe lena ha le re sheba hantle Kuthiwa Jesu lifika la kamehlo. bathi uyesu idwala lam lamalanga wonke Jesu lidwala la manje. jesu Jesu ulifika la lidwala. jesu ulifika la ka Ungabo usafeni uNkulunkulu wathi makathi kuMose ha buliwa le mose wayephusa amanzi avela kuphi? ha lo nwesa metsi a tswa letlapeng Kungako wathi mayilishaya e re idwala. ha le shapa letlapa lena uNkulunkulu wamthukuthelela kuMose. modimo a kwatela Wathi mose angeke usangena kana. a re wena ke ke be wa sa o Wathi kgotlela o uthela kene ka ngoba nna washaya indodana yakhe. gobane o shapile Ngaleso ngwana sikhathi Jesus was in the form of a rock. nako eo jesu o ne le fomong ya lejwe Ngiyathemba yezwakala lento. tate wa tshepa ya utlwahala taba eo Mawukholeka ukuthi Jesu udwala la, idwala lensindiso yakhe. ha o kgolwa o jesu gore jesu kwena lejwe la bophelo ba Kapuka. Noma isifungo se baba khona. Lilifika. hey le dwala
idwala elimjesu Hey lona lizwe lena lelinjesu eselaphenduka manje i-cornerstone la fetoha la ba lizwe la nhlala evikela motheo izizwe zonke umhlaba wonke hey la aha hodima ditjhaba kaofela kaofela mangoligama likaJesu otso bengizama ukushawa ukuthi le ncwadi sithi siboyihlahlela kancane tate na re lengolo lena hey re hlepole hanyane fela sihlahlele si-analyze o re le analyze hanyane hanyane sizosiqonda ukuthi wayethini kahle kahle uDavida re bone hore ka nnete Dafita na re wayesikhomba uJesu na super Jesu uthi izwi a re lentswe kepha kulungileyo kampa ba lokileng izwi lokuthaba sezindlini zabantu ba lokileng lona lentswe lena le tla kena ditlong tsa bona kungakho nalapha izwi likhona la le joina kasheko lentswe le teng mona yidla abantu ababelungile gobane ntlo ena ke ntlo ya batho nne ba lokile angazi ukuthi nga-expressa ngithini kodwa tate a itse a nka bua gagolo jwang tabeng isiconverting e gore o tshepa gore molaetsa tsamaile uyawuzwa lo mlayezo motho mang le mang o tlwile molaetsa namhlanje ona sizothola ilecture ngencwadi ye-118 e re tlo fumana lectura ya 118 unkulunkulu asisize modimo a re thuse sifunda izwi ga re bala lentswe sike siliseshe silihlole Hey, siqondisise re le bonasitse gantle re le tlhatlhobe angeke-ke mama ufe nje udavida asho mme sebanone nke ko oswe ga Dafita bua uyaphila nawe ushumayele izindaba o tla phela o bolele diketso tsa ngala jona mazwi ngiyabonga kakhulu kubo bonke abangiboleke iy'ndlebe zabo o leboga botlhe ba madilwe ditsebe tsa bona unkulunkulu anibusise nonke modimo a le tlhonolofatse bo nami ningibekeni njalo enkosini le nna le mpeng jwalo moreneng ukuthi njengoba mama ngithembile ukuthi ngibe ngomunye osizayo kule ndawo gore le ena wa tseba mme a mmaile a tlo thusa setšhabeng sena sa Mpumalanga unkulunkulu abe nami nami ngiyayithanda isapoti yenu modimo le ene ntate ga nnete wa e rata support ya lona amen amen njengoba kushilo izola ngithi ngathi I love you all e tate o shile moobane go le rata kaofela I love you all o le rata kaofela I love you all o le rata kaofela basho babathi amen Wa- bakusho mina a re amen wa kodwa tjena bakusho abanye bathi I love you too e ga o tswa ba bangwe a re a love you too. Amen.